Erina mugwanja Onande gavana wetu itwije gogo chitoma gutethia antu ba Meru na kinya riria onengerwe nafasi ya gutethia antu ba Kenya ikieto mantu jetu jore mijabuire munya ndiari okwa Meru the first governor na ndiata okwa Meru te Kute antu tukuruka ira into bira tuona bira bieta bya munya nara gwaki munya imakane urongo Aria munya atigirira ni akeja kugitatea ndenda kumuguanithania na muntu etagwa Trump akarire gipindi kimwe erwa noke kiu kingi eja na akuruka na landslide na ndayoyo twina Trump ae kaburora enkobo neo no munya wekireta kaburora enkobo no munya waketa thokoera enkobo ibatiro ndera thirikari enkobo ira munya ngemwe kathira first half nani muntu okanya tanta arunga muka esa sawa nande bonengera gite thai ngugie matembi tai nini gavana agekira rami na agekira kaburo esa sawa kumanko boge shigo mbunge kia South nke report Ithatu cia Weru Njumaa riakwa rieto ni mutuge kare Tarambera kurumira ntito chetu inchokerete nyume kagitagate kuraja na ntito nkurukia Kamboni yetu ya Raino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ere monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Raino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Raino Mabati irere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 072 wa Raino Mabati mabati zetu tukarie bietu Raino Mabati do it best on top. Na tenkaro theno ikunge bai thina jeji cia rume mushumanage na mirimo ja stress diabetes na kinya pressure indi ukama kakairi turiongire ntara place BF Suma Meru Wellness Clinic third floor utegerwe tariria no eventaira kubook appointment ringa thimu namba 0794151375 na waturiongera ugashokera ngugisha BF Suma Meru Wellness Clinic. Confidentiality guaranteed. Nunua hisa zako 100 tu. Ekeza pesa zako. Pepea na kapito zako na ushinde proboxi na zawadi kibao paka ma televisheni ama jiko kicheni Ibu kapito sako weka kapito zako wanakupa proboxi weka hatutaendelea hivi wewe toka na kuku zako proboxi na zawadi kibao paka ma televisheni ama jiko kicheni Ibu kapito sako weka 100 tu ekeza hisa zako weka kapito zako wanakupa proboxi weka. Ukinunua hisa moja au zaidi pale Capital Sacco unaweza jishindia zawadi kemkem kama vile Probox, nduthi na zawadi kemkem. Usikose, pepea na Capital Sacco. Una pepea. Aya, amna Go TV stream? It's free. Hii Krisi, sherehe imejipa na Go TV stream.
Stay connected to enjoy GoTV Stream on the go. Visit gotv.stream to sign up and start streaming. Sherehe imejipa na GoTV Stream. Available to active subscribers. GoTV. Love it. Nikagita kabusave kana gwika muthido aja Victory Furniture. Rugura no kenere discount kire home furniture chionde, dining set, sofa, bedroom set na home decor. Kagita gaka kaori discount be nyomba yaku na coffee table kwambiriria ngiri 12, dining table kwambiriria ngiri 65, 6 seater recliner na ngiri 140 na gitanda ga king bed kwambiriria ngiri 65. Turiongera wigwatiri ntobye nyomba yaku bya quality eguru. Urina mwanka tariki 31 Disemba mwaka juju. Aja Meru turingiri Nundi City Mall opposite Taskizi Stand. Mungu mkaribia vino antikene yetu ya Victory Furniture. Tuwezini wangiri Nundi Mall. Niyo ntubuante tonkuruki. Tuliongire ndukene sietu kano turingire 0748578516. Victory Furniture, where quality meet unbeatable prices. Wege gwetana mbere kurumira ntiso chetu MCO ward ya Magumoni kithinji savea na rotete rwangirwo arimi rwa kaunti u nikire kuganiru rwaere arimi beu itagiricha sunflower kere kithinji nandi no ritie gavana Muthomi Njuki kujukirie tagare mabisaba ubo arimi rungu rwa thirikari yawe arimi bakimera gikini bethiritwo bagiteta bakionania muthuro jwao na kuga mbeu ire baewe ni ciaregere kinya gukura ureberigirite Samuel Gishma na chona njira ndiko. Gitonga Bundi ora imurimi wa ntereche mukuni chuka arithiuruka mundani wake ataitigia bra akuona nyuma ya mbeu ya sunflower ira andaniritie na imera bingi ta mpempe na mbosho na ira akuga aperwe na habisa baurimi ba kaunti no kuigwa yumite marambarambi agikino akiokiriro kira arimi bonde baraba aperwe mbeu ino bare nakyo bakiuga mbingi chiacho itauma amona kuigwa mbura yurite ekugana mbeu gatwaberwa chuka ya sunflower ni tweriwe ni ya Muthomi Njuki riu twabewa tukina berwa tukabande riu twathie twaja kubanda ugituika etauma wega ona riu no akatukugeria yo twoneke ni kuma lakini ni raregire ona niwe ngituratigarite twaciokeria rega kuma yumite itiganite gutigana tubandite ni regete kuma riu ni machine distributed kana machine kana ya arimi nundu mane makosa manene muno kwita arimi na kumanenkera mbembe nu cianguku twita mbembe cianguku sunflower na arimi marima banda meterera no bumbura yurite na megirite fertilizer igacoka utugeite kumera kithinji ariuga mbere abisa babu bapeja na mbeo inu iba batiri kumigeria bakaona kana ne ari imbega mangiciukirie magekera bantu bagetereria ronzo renta tuika muntu agriculture makona kana ni kuma lakini uko nenkera ndo mbeo ile ndoku na itamera kyo ni unyama na ningugo wasakorwa maya ntoega ni mawiri kurungama na manenkere arimi ya porridge nondo dugwenu ngema adotera mbeu ni cienge murimi no akoya na nkanja na no akorwa atikuerewa kana nimbeka kana timbeka ende kithinji arenda abisa babu bachokeria arimi asara irabagite na babaromba urekeri nuntu bakubaira asara enu na mara yako nenkana na porridge makoro makamenya aroma yondene kwa kaunti ya Tharaka Nithi nuntu of course much as mbeu ni cianenkana gerwa tugo tuije cianenkarwa na timawera ma thirikari ya county nuntu agriculture and book wogwa na mwene mo tawenga bana anake na wili kumire na apologize to wananchi nuntu akoma distributor ona gwetegeria maka distributor wa mbeu ile timbega na mbeu ile tamera nkiripotera Weru Njumaa kuma ntereche Magumoni echigo bunge chukaigamba ng'ombe mbita wa Samuel Gishma. Arimo ba Junior Secondary School JSS Meru yonde ni bekete maromba ja guchokia nkatho ndene ya kanisa ya Catholic ya Lare gishikone bunge Kegembe North bajukiritie kanyaga kinya guchokeria nkatho thirikari ni kubandika buru na tegwa kandarathi bagitariria nandi bari tayari na kinya bari na moyo jwa kurita ngugi yao bura kubatere buru ondeu ni bendekithite kwithwa bakirungamira bubongwa na gikundi kiao no tayari bari na irasi Ithatu ni class chabari no ina rugono ruru
riri misa ya uchokia nkatho ya arimo oba junior secondary ba county ya Meru babo trimanite kanisani ya Katholiki ya Lare ntugo ya munthi nikenda baromba no uchokia nkatho no ntobandu abaruite bakienda bandikwa ni thirikari ebwega na endi barikitie na kwandikwa. Now to tell government that we are happy for their confirmed us and we are ready to deliver the content to the learners to the best of our knowledge. Gomu's power! Gomu's power! In fact, we pray that God enables you to be reinstated back to the TSC. And we are happy today that you are in the payroll. We are happy that you have been confirmed to be permanent and pensionable. And that was our joy. This month, today, we have a privilege of hosting the entire county, Meru County, up. Makofi kwenu tafadhali. Thank you for coming. I mean, God bless you. Amwe nogu baina iromba kiri thirikari ati Nwankatha ino junior secondary ibatiri kwithirwa kirungikana kurunga makibwayo. So united, and I thank God because today I see we are still united as before. One as a person. I want to remind you, we have unique challenges, we have unique problems that we can't even share with our colleagues in the senior secondary. True or false? It is for that reason I'll call for the unity of all JSS teachers. We want now junior school to remain independent. We have got 3 classes, grade 7, grade 8, and grade 9. That is a full compact school. Now, how can we have games of primary and junior school at the same field, at the same time, confusing